birashoboka ko utegeze ugera ku kibuga hano i Gorogota kurikirana match yose uko yari imeze. Twari turi live ku kibuga. Ni ku nshuro ya gatatu Sunrise irata amanota atatu. Ubu noneho Rutsiro yayisanze iwayo i Nyagatare ku kibuga cyayo i Gorogota, nabwo kwikuraho amanota atatu birayinaniye. Ese ni ikihe kibazo gihari? Ni ikibazo kiri ku mutoza? Ni ikibazo kiri ku bakinnyi? Ni ikibazo kiri muri tekinike cyangwa se mu bayobozi? Abafana baribaza Sunrise impamvu itari kwita ku mukino ngo ibe yakegukana amanota atatu. Birashoboka ko utegeze ugera ku kibuga hano i Gorogota kurikirana match yose uko yari imeze. Twari turi live ku kibuga.
abakinnyi bazi imitwe cyane.